Captain! Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng! Hello, Kwarog! Ay, imbag ta nakawag ka. Ay, sumangpit ka? Saan ka manin ang makasangpit? Kaano ka sumangpit? Launay ayat yar aramidem dita. Tadi ka pala sumangpit. Sige nga rod. Bye. Apay aya, kanayon mo adagdagan as sumangpat ni Kwarog. Awan nga rod sumak daw. Siyak manan. Ay kat aganos ka Sumangpat matla siguro. Mga sawa siguro ijayan. Tanagbayag mat. Maiparit mo aya no kayat nanti mga sawa. Ay lumakay meten jay ka anakab. Nay, anya day tar aramidam ba daw? Agaramid man iti kulungan ti Manaw. Na, itaman pay. Kaaduan kat bulos met ti manok dito'y kabildatan. Tumagari ka. Ipopok ko tigat kung ipopaw. Nang runa, dagita sumangbay a paabaw no agibilagak itirek. Na, anya ti kayat mo asawan. Anya asumangbay. Ako limag kalain ka day. Sabalin samot ti adda di ta utak mo ba daw? Anya kumasabali manin ako nam. Nay, naneng, anya ti aramidem di taigid ti kalsada? Imbulos ko ti ay ayam ko Jenny Pig, nana. Mangmangan iti ruot. Jenny Peg, nungay tumaray. Naamo mat, nana. Numabsog kat alaag tayawid ko matlaang. Ay, saan ka nga agpateng nga iti kalsada? Taamangan no adda lumabas alugan. Wen, nana. Adak lang iti asidag ti Jenny Pig ko. Adda ka di kadwa ti Jenny Pig mo, balasag? Adda, nana. Insagot da kanyak dayta. Ada ijay balay abambantayan ni manang ko ti kadwana. No kasta. Sagay sa kayo iti Jenny Pig. Wen, nana. Nga may sa ti balay da. Na, apay nga damot sa bali at biyag nga adda iti unag ti kulungan ba daw? Bayama, imunag nga ro dita. Saan ka na tinilaw ng kapel? Native amin ti manok ta. Hulumo day ta nakakulaw. Ay, unay ka na yatuyang sa ukasaw. May sa ti adda manok na ahulo di tawi. Tuntunan dalaki di day ta. Apay no, da nakita da ahulo a manok, kukwadan. Sa balin samo day ta ba daw? Di ka mangiramraman ha. Anya kumamot ti pakairamramanam ngay. Ibulos mo day tapyak. Ay, saan mo ngay bulos? Mangan iti imbilag ko ngay rek. Padasang may ibulos na makita. Mari ko reng, kaslada sapsapulam Simang pa ti bakit amanok kaw. Ngam kurang matan dagiti piyak na. Dadakkel ka din dagiti piyak na? Dadakkelan ngam saan da pa'y unay ang makatayab. Tawan pa'y unay dut-dut da akas iti native ang napuskol ti dut-dut da. Ay, wen nga agpayso. No apay mo't akas jay ti hulo a manok. Saan unay ang nadut-dut no babasit da pa'y? Napananan kay dagiti da duma apiyak na. Jay pa'y madadakkel. Ay mare, nangalaam ka de iti day jay a manok mo. Awan mo't nga mintikas jay a manok ditoy. Insagot ti kabagyak ang naggapu ija Mindanao. Pagasawaan nga inted na. Ita, adan piyak da. Nana, timaray jay Jenny Pig ko. Idi ada nagtaul nga aso. Ay, imbag no saan akinamat, wano tiniliw ti aso ti Jenny Pig mo. Saan kumaan, nana? Diyak kaya takagatan ti aso ti Jenny Pig ko. Ay, di mo ka din nasiputan tinapanan na, basang. Saan, nana?
Ngam nakitak ati maray ang nagpababae di nagtaul ti aso. Ay, ti kaasit gan abalay di tababa, kat balay datatam abadong. Adamot aso da ijay. Amang ano kagatan na ti Jenny Pig ko, nana. Ay padasen ta ang mapandamagan, no naisarong ti Jenny Pig mo ijay. Ala, agtudon. Sige, aglinong tapay, tainton malpas ti tudo, sa tanto mapan ijay. Kanya dahi dyan nagdaraya naglukmag iti sirop ti kulungan ti manok. Nina, nagmayat ha. Hina man ti liway. Natiliw kan basita parswa. Hina nagpintas kan. Ikabil ka man iti dakkel at angkal ti bilay. Nay, badong. Anya day taing kabil mo iti dakkel at angkal ti bilay. Nagpintas a Jenny Peg. Imbag nga ikabil ko iti rabo ti lamisahan ni Jay Salas. Nagpintas ngagpayso daytan. Nangalaan. Kimlim may ti Jay sirok ti kulungan ti manok. Imbag ata saan akinamag ti asaw. Nujak na siputan akit amangan no kinamagdan ah. Na, nagpintas mo tinday ta a Jenny Peg. Adda ko makadwa na tuyang. Mayat at arakanay. Pangalaan nga tangay iti kadwana. Ang kasanungay no addamang sapaw. Ay, saan ko nga itid ah. No damang sapaw. Kukwak, tada dito'y balay. Uni ti Jenny Pig dayjay ah. Jay lakit ti Jenny Pig ko dayjay. Tao po! Adda kayo kadi, apo badong? Anya ti masapol mo, basang. Ay, kwa? Umayak man dita, tada kita apo. Ay, nagdardaras tubing asin mirip itirangan. Hapay nga ta. Jay Jenny Pig ko dayjay apong. Isublim kanya. Ay, kukwak na dyan, Jenny Peg. Ginatangkaw, basang. Kukwak mat apong badong. Nagtaray ngamin idikalman. Ngam nagtudo, iso asaan ko ang nasurot. Ay, sabali day ta. Ginatangkaw kung naklang aruday. Naggapuam, basag. Ijay balay da apong badong, nana. Nakitak ti Jenny Pig ko, ijay. Ngam kukwa na kanumat. Anya, tinagikwa na ti Jenny Pig mo. Ay, awan ka di ijay ni Marituyang. Awan mat, nana. Nilang apong badong ti aday, ijay. Anya ti araramidan na. Agpakpakan iti piyak iti kulungan, nana. Kat kasla nga jay piyak ni nana kuring. Ha? Ay, kat nun imari ko ring lang ti adda manok na ahulo ditoy. Magnaak to manan ni jay, nana. Kitaak no irwarda ti Jenny Pig ko nga da iti lamisaan da. Nagpintas ken burburan nga uken ti adda iti igit ti kalsada. Nagmayat. Saklutag man. Nagpintas na talaga. Kasla jay makitkitak nga ubaan da nga aso. Nangina siguro daytoy. Ang adamat dito'y kalsada. Ala, kontain na kon. Sikati kasukati Jenny Pig ko, ah. Uray, tanapinpintas kamat. Wen ka, no? Alala, dilpatan na pa iti imak. Nagamo talaga. Kaikayat na. Ayan tay nangina nga ukan ba daw? Jay hybrid nga asaw. Adala dita tugaw itay. Napana lang nakitsinda. Binaybay amon tinagngina nga asaw. Naglakwak pa'y iti baboy tinggatang ko ijay. Adala siguro dita. Agbiro ka pa ay sakbay asumanaw ka. Apay kaslakutaw ngaglembang. Adala ko madita tugaw wano ditarwar. Napananangay nga agpaysaw. Adala itay ditay. Napanak lang iti panyaw. Ang mga nubinay bayam anakalukat tiri daw. Rimwar na.
Ay na, basang. Nagpintasan day taukan mo. Wen nana, kasukat jay Jenny Pig ko anapukaw. Ay, nangingi na day taang ti Jenny Peg. Kasta ka di, nana? May mayat day to'y tanagamo. Agdilpat pa'y iti ima. Ay na, burburan. Pinggulem ti buok na di taulo na. Tapno saan amaling dan ti mata na. Inak gumatang iti pinggol na, nana. Jay napintas a pinggol. Sige, neneng. Ay na, ad-adda pumintas day taasom no pinggulam. Adamat laangan asok. Akasukat ti Jenny Pig ko. Umayak man dito'y balayaw, Maray. Nay, itaman pa'y Mari Kureng. Nakalagip ka man nga umay dito'y balay may. Ada nakasao nga ada kaing-ingas ti manok ko ditoy. Kitaek man, Maray. Saan nga taajay pakpakanin ni Badong kaw, Maray? Adda di takulungan. Kitaek man, Maray. Dayjay ti kulungan. Ala, umay katamapan ta kitaan. Ay, intaman nga raud. Isumat nga agpaiso dagiti piyak ko dagito'y Maray. Diya man amukin ni Badong. Ingkulong na tamangan kano iti bilag na nga iray. Ay, anyan ayan ni pare Badong, Maray. Ala umlatan, Maray. Tamanok mo ka nga raw. Ay, alaek nga rudan, Maray. Ayan nga, dagiti piyat ditoy, tuyang. May inala ni Mari Kureng. Nabigbig na apyak na dagijay. Apay ngamin nga ingkulong mo, ka di mo mo't kukwa. May damot ditoy. Saan ko mga inalay di balay da? Apay, gaputaad da iti arubayam kukwa mau. Ay, kita niya pa ngay. Kasano ngay numakitam ti kukwam nga adda iti sabali nga inaladan, kat ibagada a kukwada. Anya nga iti marikna. Awan ti kukwak amapan iti inaladan da. Saan ko ngay palubos nga umarubayan da? Kasta ko mamay tiramidin da. Apay, mabalin mo ay abilinan ti dingwan asaan amapan iti arubayan ti sabalay. Anya kadit maipaay ko, Maray. Tay kagat-gatang mi anangina nga asaw, kapitan, mapukpukaw. Kaano pa'y? Sumagmamanon ngal daw. Masaya nga nakunay, jak mo mabiru ka nun. Apay ngay nga itala nga ibagam. Nagbirbiro kakpay nga main, kapitan. Ngam talaga adyak masapulan. Okay pa'y laeng. Imbag no saan nga inanupan dagiti dadakkel nga asaw. Ay, sayang pa'y dayjay. Uray ko manugagangay laeng nga asaw. Angam saan mo? Hoy, sika nga ubeng. Apay nga daking ka day taukin may. Asok daytoy apong Badong. Sanak mat ngayon imay iji unig ti balayo tapno inalak ti aso yo. Uray saan ka nga imay na mabigbig ko nga asok day ta. Asok daytoy. Kapad padala siguro ti asom to'y asok, apong Badong. Ay, isublim ka niya day ta asok. Hindi napanak iji balayo. Nabigbig ko ti Jenny Pig ko nga adday ti balayo. Kunam ako kwam. Ita, kukwak mat daytoy, apong Badong. Apay atagi kwa umtisan mo ako kwa. Apay mat nga rod at tinagikwam ti Jenny Pig ko. Apay nga rod, apong. Yeah. Nakitang may timapukpukaw nga ukan may iyo ubing ngagnagan iti naneng paray. Imbagam ko mga isubli na kukwam nga agpaiso. Kunak nga itid na kanyak, ngam kuna na kukuha na kanaw. Imbis ang mabigbig kaw, di aso may. Paayabak tubing tagsango kayo iti barangay hall. Ay, wan man paray. Ibaga nakidin nga aso na. Idinto ta aso may dayay. Bala, paayabak ti ubing. Itatada kayong dito barangay hall. Damagakan ka basang. Asom ka di ta sinaklot mo. Asok, tasaklot ko kat nga rod, kapitan. Kasano ako na ni apong Badong nga aso na katadamat kanya. Ay, amangan mat no inalamot iji balay da dayta nga asaw. Sanak matanap na pa ni Jabalayda, kapitan.
Pare, saan mo't kano anap-napan iji balayaw? Nga mabigbig ka nga di aso mi dayta, pare. Ah, Di nakitak anak pababa ti Jenny Pig ko iji balayo. Napanak, kat ada ijay anak kitak. Imbagak a Jenny Pig ko tim parabaw mo iti lamisan yo. Kat ko na makukwam. Saan ko nga inala, uray mabigbig ko ako kwak. Ita, to'y asok, ti ala manan. Kanya dayta nga inaramid mo pare. Tinagikwam ti ginipig na. Ita alaang manan dayta asaw. Insurom nga minti ubing ti saan nga umnaw. Maday, timang tagi ko iti di nakukwa. Ngam pare, podno ako kwami ti asaw. Numampay kukwam. Insublim kumamit ati ginipig tapno isubli na mati asaw akukwam. Salbag ka ba dong? No saan mo nga impakita iti ubing ti mading aramid mo, di nakakumatinulad. Nangingina jay asaw ngam jay ginipig. Madigayam ti mang loko iti ubing. Nalainggayam amang tulad. Babawi kan. Saan to na maulay, tuyan? Tatabadong, madingamin ti aramid mo. Saan mo atagikwaan ti saan mo ako kwa? Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon Fergie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DCWT 540 kenda ito ang estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdengag.